kadagiti agdudunga apasamak iti biyan. Mantadrayaw kan liwliwa. Kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kunaklakit din no asino ti agtok-tok-tok. Si kamagayam siuning anak ko. Anya ti masapol mau. Bumulod ako maiti bakas, nanang. Saan kami pa'y nga minanangal daw? Ay nawaw. Anya ti aramiden nila kay mo aya. Awan pa'y nga minabirukan ni Lindo na pagtrabahuan na, nanang. Do alawas ang tinapalabas. Nga maging gaita awan lata. Di kay madanagan, nanang. Sukatan minto ti bagas a bulbulod. Diyak kayat ti kasta may ruam kayo matan. Allah, italaong mo't, nanang. Napay nga may napimanaw iti sigo na pagtrabahuan na. May saka may awan nagdumaan yaw iti asawam. Napili kay launa iti trabaho. Manumula ang ngamin ti sweldo na mo't, nanang. Di pa'y umanaya pagbiagan mi, may. Butuyan na ikubagmaw takargaak iti bagas. Ang mga nun niya pa'y ti papananday ito'y asaritaan. Kumusta? Naisubli ka din ni Maki ti jeep tayo, honey? Wala ni. Asino nga ron ti mangibiyahe? Agkitak to. Nilindon nga ta. Amangan kunak no kayat na. Damag ko kat nagikat iti pagtrabahuan na. Amo na ka ditag maneho. Kat no driver ti sigod at trabaho na. Kasaritak to no mayra na alumaabas manan iti paraangan. Wano saan, ibagak ka ni Nana Periang no umay na itulod tinateng nga order ko. Ta isulaang ang timangidanon iti manugang na. Kumpleto daytan, madam. Fresh mat siguro tinateng nga in-deliver mo, Nana Periang. Ay, wen, madam. Kapapit laang idikalman. Nasayat mat nga rod no kasta. At iti bayad ko. Keep the change, Nana. Ay na, agyaman ang launay madam. Ay, isaludsudag man gayam. Sa dino ti pagtrabahuan ti manugang nyo ita, Nana. Maawan pa'y nga rod, madam. Amang ano kayat na nga ibiyahe ti may sa jeepney? Kunak man no kompleton ti driver yo, madam. Insubli ni Maki ti jeep ngay man maneho na, tadi na masikaso. Agabrod nga minan. Kasaritam tuman ti manugang mo, Nana. Amangan no kayat na. Umaylaang dito'y balay, tagsarita kami. Hagtakon ba kay? Ada ka din na biro ka mapagtrabaho am lakay. Awan pa'y nga raw. Ay nawaw. Kurang nga maigatang iti masapsapol tayo ti sweldo. Anya nga raw ti maramitak ngay ka. Awan mo ti pagtrabahwak ba kay? Ay po, saan pa yan nasukatan ti baga sa binulod tayo kada, nanang? Ilistambay lang ata masukatan tumulang. Ay po, seryosum nga minatag biro kiti trabaho? Di ka madanagan. Addanto ka ti. Ay nawa, ninanang ti sumungad ba kay? Ala, isumot nga peso. Ay, sigurado mairaman akmanan iti unget na ken ka. Uray sak mo't Nodat inaramid mo atakas kung mayroong rama na kamasirmuna. Ay, aglimang kapailangan iti silita. Ibagkaklaangan nga at dati na panam. Ay, diyak kaya at masirmunan gapukin ka. Nakaumay kayo mo, nanang. Adda nila kay Mau. Ay, ikwa nang. Awan ni Lindon dito'y balay ita. Sa dinaw tinapanan na. Napan man iti ayan ti kumpare na, nanang. Ada ka no ti trabaho pagsaritaan da. Apay nga raw nga dati chinelas na itiruar. Di nakman ululbudan suneng. Pudno ti ibagbagak, nanang. Ay, anya ti umayo ibagaya. Kinasarita nak ni Madam Trinidad idi napalabas nga aldaw.
Salsaludsudan na, no kaya nila kay mau ti mangibiyahe iti jeep na. Dain subli ka no ni Maki ti may sa jeep. Aya? Ang bayan niyo, kasaritak to nila kay. Sigurado mayat day jay nanang, nang runa kat adu ti pasahero ita. Uwan na, no kayat na. Ibagam amapan iti ayan da Madam Trinidad, tagsarita da. Rumor ka ditan, Lindon. Pimanawon ni nanang. Uy, pumarag. Na. Sa dino ti papanap? Abay akas ta ti kawis mau. Sa dino kumapay. Itaayan da Madam Trinidad No kasta, nangigmaw ti nagsaritaan mi ken ni nanang. Ay nawaw nangag ko Kasano mga mi. Nakapigpig sa ti sa uninana. Anya? Mangag iti silid ta ti pagsarsaritaan nyo itay. Ay nawaw. Kaya't mo nga raw tigpasada. Ay wala. Italik dalagi di ti jeep da kanyak bakit? Sigurado amayat day jay. Siyempre, dakkel ti maurnong a boundary no kwa. Ken matulungan nakmut laeng iti gastos dito'y balay. Kasapulan nyo ka no ti mga ibiyahe ti jeep yaw, madam. Wan, di mat ngamin maasikaso ni Maki. Ay, siya kon, madam. Kumpleto ti requirements ko. Ngam kita taan na damtilugan. Huwin, madam. Automatic daytan. Ay nawaw. Urayan tabi iti asawa. Isu ti kasarita minton madamdama. Kasanungay ti boundary ti lugan, madam. Pagsaritaan yun ton iti asawak. Mabalin mat awan sa week. Mabalin mat nga inal daw. Idagas mo. Depende no anya ti mapagsaritaan nyo inton madamdama. Okay, madam. Ala, agmerienda ka pa'y kabayatan ti panagururay mo. Adamat tinapay. Agtimpla ka laang iti kapem no kayat mo ti agkape. No saan, agjus ka laangan. Anya nga tinagsaritaan nyo kanilindon, honey. Kasano nga iti boundary ti jeep tayo. Once a week nga hitod na ti boundary. Tapno sana mataktak ka ni. Sa bagay, mayat matlaang tapno maurnong. Sana ko mga manlugaw. Tagakabarbarugan nga ron. Ngamawanin ti maramidak. Iswa nagwa naklatan iti kiddaw na once a week. Adda ka di pagbutbut ngam? Santay nga mo. Nanya ti kapanunutan na ijalindo. At lang amin nagititat tao. Anala ka amasulisog no nakagimday ti kwarta. Malagip mo, jay driver tayo ide. Ni Ronald lakay? Way, di na inted ti kompleto a boundary ti lugan. Barang ano mapagtalkan day jay alindon lakay. Kalugaran tayo matkit di Sabay la ko ma. Tsak kayat ti sakit ti ulo iti negosyo ta, ane. Kabarbaro mo't gayam ti jeep dala kay. Un nga rod bakit? Kasano nga iti boundary la kay. Inal daw asingirin da ka. Once a week lang ba kay? O di mayat. Di ka mataktak. Una. Urunungag ta itig ko tunggal Sabado. Isaw tinagsaritaan mi kini Sir Puldo. Di mangrugi ka nga agpasada inton bigat. Naginanakin ton bigat ba kay? Lunis tong agpasada. Oh, sige. Sika ti makaam mo. Tinapatag kat ada ti trabaho. Tapno, tida ka sirmunan ni nanang. May ramraman ak tuman na masirmunan. Imposible sermonan dataw pay layang ni Nana. At dama din pang trabaho Ay nawaw. Awan siya mo ni Lindon dito'y balayo, syuneng. Awan ngagpaiso nanang. Ay nawaw. Sa di naman ang tinagturturungan na dya tao. Umay ko kumasaludsudan no kinasaritan ni Madam Trinidad. Kinapudno na, nagpasada nila kay kunanang. Inday, mayat nga ron ano kastanak ka Wen nanang, masukatan mi mula ang tibaga sa binulod mi kada kayo. Kaano ba yan ang rugi ti asawam? Maikadwa nga aldaw na itaan nanang. Kahit adamo lang napasadaan na. Adamay, ang manumulaang ngay nanang. Gagangay na takay rugrugi na ka nga road. Manayunan to na ita. Kitain nyo nga may ti pangususaran nyo iti kwartayaw. Di nyo liplipatan nga iti ti boundary. Tapno tuloy-tuloy ti biyahe nila kay Mau.
Ado ka diti pasahero ita, Lindon? Nanayunan mo't kit di bakit? Ayan nga rutin na pasadaam nga eh. Ada iti belt bag ko. Alam mo to yun, tailasin ko ti boundary. Nalpasin Nailasin O di, idagas mo to, iti ayan da madam. Uy, idagas ko yung bigat ti malam. Ala, agpilis ka nga rudan. Tamang rabiita. Alala, umuna akon iti kusina Taagi da sarak iti kananta. Uy, bakit? Sumaruno Manungay tindagas ni Lindon a boundary, honey. Walang labis, walang kulang. Nasayahat mata nalagip na. Nakasta ka na yung taramidan na. Muna tagtung palite saritaan. San tanto, agparigo? Pudno launay, honey. Mayat ti taray ti negosyo no nalaka kasarsarita ti kasosyo. Naku nang bayani. Asino pa inti san anang tadi ti boundary? Ni Eric laangan, hani. No kasta nga rod, urayam pa eh. Ibang kumton ti makolekta minton bigat. Tapno mamaminsan laang ti lakad mo. Lakay, anya nga tano agpasentro ta inton bigat. Sayang mo ti mapasada ako ma. Alo, dakol mo ti napasada iti lasot ti talungal daw. Ag-relax ta kumamot alakay. Mapantay jay mall, wano saan, mangantay ti restaurant dagiti sosyal. Isupay kiti agastos day ta bakit? So paminsan mo't laeng, si kakit dimot. Sige malay. No day ta tigayat mo. Isong taramidan ta. Pagpasada inton bigat. Ay pag service ta pa'y ati jeep lakay. Mayat ta na panunot mo bakit? Saanan ang masapol ng gastos tayo iti pasahe? Ken, agawid ta pa'y no kay kayat ta lakay. Sa dinaw tinapananyo kanila kay mo di kalmansyonaing. Awam mo ti pasaheros yu idinagawid kayaw. Wen tadi mo nagpasada nila kay ko nanang. Sana nagpasada? Ngam nakita ka nagpasentro ti lugan. Pinag-service may nanang. Anya? Uy, napan kami nag-shopping. Ay nawaw. Ay, saan lang nga day ta nanang? Nag-restaurant kami pa'y. Ginastos yaw tinapasadaan nila kay Mau iti manungal daw. O, ti bali, ta agpasadan tumanon nanang. Ay sana nasayati kasta. Amagan mo agraman boundary kad nagastos yaw. Ay, masukatan tuno agpasada nila kay ko nanang. Agpasada day dyan, ton bigat. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. May ruam kayaw iti kastabiag. Awanan na. Kasano kayo pa yan iti asawam. Kasano pa yan ti pamilyayaw. Nang imayak ta itulod ko, to'y bangos aginatang mi para kada kayo. Sa anak nga imay, tapno masermonan. Ay, nawaw. Sinungbatan ka din ni Lindon ti awag mo, honey? Saan pa nga rod, hani? Apay nga ta. Lunis ita. Di na pa na itid ti boundary. Naimbag ko maano sungbatan na ti awag mo. Ne, adaw mo awag, honey. Ni Lindon. Kasaritak pa Hello, Lindon. Pasensya kayo, no? Pinagruuray kayo, sir. Mabaling ka tingin ton sumaron na Sabado nga itid ko ti boundary, sir. Abay nga At tangamin ti emergency, sir. Nagastos mi ti kwarta. O sige. Boundary itid do alawas ti itid mo into numaya Sabado. Wen, sir. Arigla daw. Alang nga ron. Urayag intong Sabado. Bye. Anya timbaga na, honey? Intong Sabado ama itid na ti boundary, honey. Anya? At ang ti emergency. Kan nagastos daw ti kwarta. Ano san dati aguray, honey? Lakay, gimatangak iti karni ti baboy. Isu ti pangrabyan ta ita. Ay nawa, karni matakanayan ti sidsidan ta bakit? Awan samot ng tinabate a kwarta na pasada. Masukatan to ka di. Nasapa pa'y may. Makapasada ka pa'y. Agsingir da iti boundary inton Sabado. Sapay inraman mo aginastos ti boundary kuma iti napalabas alawas. Times 2 ti boundary anasken am urnong ita bakit? Danag mun ayala kay. Miyerkules pa'y laang ita. Inton Sabado pa'y laang mo ti due date mo.
Anya jay nadamag ko, syuning anak ko. Diyo ka no maintad ti boundary yu iti dua lawas. Ay, kwa nanang. Apay matakasta. Kwa ngamin nanang. Manmano ti pasaheraw. Iso nga awan ati maururnong. Ti bagam kiday, ginastos yaw agraman boundary. Saan mo't ananang? Uray di mo aklunan. Naglawag mait. Gastos kayo agastos. Inal daw agumatang kay ti Tirsena. Talagang awan ti maurnong Nutunggay ada mapasadaan nila kay mo kaigastos mo mait. Kurang tinaurnong ta kwarta ba kay? Saan ana kumpleto ti boundary iti dua lawas? Ay napo, kasano pa yan daita? Siguradong umawag man ni sir intong maramdama. Nala daw ti bayad ta ba kay? Ay ka, agpanunot ka iti mayat nga irason mo Anya nga Rob, naibusanak mo ta ni tirason. Ay nawaw, ikarigatang tagpanunot. Ay, bagamlaan nga na basit ti napasadaan. Sigurado at di dapat yun. Adakin ka daytan. Bakit tulungan nak Kasi kamot tinamburuan anang igastos iti kwarta. Na, pinalubusan nakmat. Ni Sir Puldo ti mo awag ba kay? Ay, di mo pa sumbatan. Delikado ta dito yun lakay. Wan, i-cancel ko langan. Ang mga no kamali ti maisungbat ko kinkwanan no kamaliak. Di damat sungbatan ti awag, hani. Itay pa'y daytahan Sigurado agagara mo tinday ta. Imposible awan na pasadaan ni Lindon. Ay sos, ang mga nagitino ginastos da. Ado mo ti pasahero ita. No awan ti aramidam, mapankalaangan iti ayanda. Alaam ti lugan. Narigat ang maawagan dagita tattao. Wen, kasta ti plano. Di mo itetek sa mapahanak ita yan da ita. Tapno masurpresa da. Tanana, lakay. Nemo Sir Puldo ta sumungad. Sos, jak impagarok mo umay dito balay bakit? Ay, si kanti makisarita kan ko Ado tinaskan nga ramidag. Ay nawa. Sige, nakon. Di ka nagreklamo. Tas si katirumba nga sumango kan ko Ay na. Sus, anyang arudan ti bakakin sir. Ay, kasladyak matin ka ba ilang ti sumawakin ko Agtig-tigir-girak pa yan. Agtig-tigir-girak na iti tumang ko. Ay nawa. Lindon, kumusta? Okay lang mo, sir. Maya, tamay ko lang digit. Narigat kayo kasarsarita. Di pa sinungbadan ti awag ko kada kayo. Mga no, maala pa itinasaya ta saritaan, sir. No ginastos yun ti kwarta. Idiretso yung langin kada kami. Tapos saan kami nga agururay iti awan. Sorry, sir. Adda, tinangidanon ni Taramidyo. Saan apudno nga adda ti emergensiyo iti napalabas alawas. No daduma, di ka pa yun agpasada. Alaglangan di Jeep. Pasensya kayo. Ngamjak kayat ti sakit ti ulo akasosyo iti negosyo. Day, awan man ang titrabaho ti asawam sunay. Basol na mutlaeng Siyak manin ti kamalay. Una yung ti kastoy. Basol ko maamin ay. Ay, kano apay nga may nakurang tinapasadaam Saan ako kurang? Ginastos talaga ngamin. Duwata ang nagdesisyon. Iso at di mo ipabasol namin kanya. Laglagi ba? Suggestion mo lang tinadumay dyan. Ngam no panunuto man na imbag, basol mo, tayo narambid mo tinbagak. Ay nawaw, di kayag pinato daw. Awanan ti maaramidan yaw, ta inaladan ti Jape. Awan nagdumaan yo adwa. No, tunairaman akmanin. Wala, tamay sa ka matagastadura anak kaw. Kumporme matidi mo gatgatangan. Anya nga ita, ginastos yaw agraman boundary. Awanan na. Back to zero manin nila kay mau nga agsapaw iti trabaho. Ay, basol ni Lindon Basol mo Apay nga siya tito daw. Di kayang pinabasol man dita. Huh? Nagpada kayo nga da nagkurangan na. Agsirbi nga adal dayta kada kayo adwa. Kat inton sumarunaw, agtipid kayo nga main. Saan aga po ta na makita yung akwarta, kat gastusin yung matain. Ay, nawaw!
kas agasawa, planuan nyo anaimbag ti pangusaran nyo iti kwartaan nagrigregatan nyo. Sakbay nga agdesisyon kayo, pagsaritaan nyo pa'y anasayaat. Iti kasta kat di kayo to agpinatudo iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ayna, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lumabasak man, Marisabet. Ay nawaw! Dahi tamot kay pusa, makitkitak ijay paradaan, mare. Ay, wen Mare, inyawid ko. Kasi ija paradaan. No daduma, kugtaran pa'y dagiti lumabas. Ay, naimbag at manusan ti mga iwan ka dagiti kakasta a pusa. Ay no siya, diya lagi di manusan. Isumat ti liwliwak amare. Kasla anak kong dagiti pusak. Ay, sa bagay, kasta talaga no single ka. No apay nga may na di ka pa'y mga asawa, maray. Uray kayat ko no awan mat may lawan. Awan maramhida ka, maray. Tapno ubing mutin ati, ubaem, maray. Saan kat apusa? Adan to siguro, nga saan nga ita, mare. Sige, agpatuloy akon, mare. Tama nga no agur-uray ang dagiti pusa ataraken ko. Ay nawaw, at damanin tinyawid mo a pusa, anak ko. Kaasimot nga min tatang. Inaldaw ko ang makita ijay paradaan. Iso nga inyawid kun Di manayunan man na hindi koleksyon mo. Wen dosi dan tatang. Ado damutin. Di mo mabantayan Iso anas kan nga ipupok mo. Wen tatang, amok daytan. Palagiplang anak ko. No daduma, dagita tarakan ti pangrugyan, ti sana pagkikinawatan dagita kakaruba. Ay no, wow. Di kay madanagan tatang. Responsable akmet. Saan akas iti daduma dita basta ibulos dalatan ti tarakenda. Mala, sumrag ka, tapakanag, tanyawid mo a pusa. Madlaw ang mabisay. Awatan niyo ti eko bagtatang. Adaditan ti asukar ken kape ngayon pagatang nyo. Nagyaman aklaw na anak ko. Umayak man, iska nakaw. Anya ti masapol mo, nana. Ay, awan matkit day. Kaya't ko lang ti makikaaruba. Ado magayam ti pusam. Ay, wan nana. Ti daduma, nagapo iti rescue. Amagando agbalin a rescue center to'y balayaw. Okay lang, nana. Tapno adakadwami ka ni tatang. Dakal tumat ati gastos mo no kwa. Okay lang, nana. Awan matigas gastusak nga anak ko. Sa bagay At least, matulugan pa'y dagiti taraken nga inabando na dagiti among da. Kaasi ti daduma amat atalan dita kalsada. Ti daduma, dangdangran lang dagiti tattao nga awan puso na. Ay, pudno launay, nana. Masapa kita bakay. Iway-way ko tinwang ta. Ta sibugak mo't lang dagiti nateng amula ta. Agkape ka pa Nalpasan bakay. Namigatang mo't lang ay.
Agluto kay tinaima sa masida. Taagawid akinton alas 12. Anya ti kayat mo, lakay. Siga, ano niya tilo tom. Prito akar ni ti baboy, kayat mo. Mabalin lang taway. Sige, gumata nga kiti karni ti baboy iti tersena ni Nana Gracia intun madamdama. Tapno adda pamigsam ngagtrabaho, lakay. Nana Gracia, gumatang akman. Anya ti umay mo gatangan. Sa nga kilo akar ni ti baboy, Nana. Ipritok man tayo so ti pangaldawan mi kanila kay ikaw. Ay, una. Ang sinakay mo't iti karnay, oray sang paminsan laang. Wen Nana, tapno adamot pamigsana ang agtrabaho ijay garden. Anya nga iti imulayaw. Kamates, Nana. Agapit kayo pa'y sa amatan. Intun umay alawas siguro, Nana. No at the reject ay kamangtid kan tumanay. Nana, sigurado dahitan. Mabit lang nga raw, tala ti karne agat-gatangang. Amangan kunak no agawid nila kay Mau, hindi ka pa ila nakalutaw. Pinakanyo matgaya man dagiti pusa at tarakan ko, tatang. Unak, ano at dati trabaho, ita anak ka. Awan, tatang. Rest day ita. Di bali latan Siya kung timang dalos iti kulungan dagiti tarakan ko, tatang. O sige, no kasapulam ti tulaw, ayaban naklang. Agsaga naklabi 8 iti paraangan tayo anak ka. Wen, tatang. Agdalusak to inton madamdama. Ituloy ko pa iti maturog. Adaking ka, Saan mo kindi aras na ita? Wen, tatang. Siyak ti agdalos inton makariingak. Tapno saan nga isupay apakabanugan niyo. Di tempo di kau kan rabi analita. Bakit? Sa di nung tinanggap mo? Ay nawaw, ada ka mo gaya mo ang turo na kay. Itay ka kadipay? Asang sangpit ko lang. Ay apay di ka pala sumrag. Agpangin akpay man ni Teruar. Siga nga sa di nung tinanggap mo, di mo pa'y sinumbatan ti saludsod ko itay. Iti ayan ti kumarik lakay. Di mawatakla ang iti sili. Kumusta nga nakapagsibog ka kadimot lang? Nalpasin. Ala, aginanaka nga raw. Tamangida sarak iti kanunta. Ay na! Talaga ang mabusurak ka dagita pusa! Ay, Hoy! andyan mapos pasama kan ka bagay. Nene, layuramot ti plataw. Yawanan na ka, yawanan ti kunak a pangaldawan ta. Anya, Awanan na! Takinalong ti pusa ti karuba. Sagpaminsan lang arud a makaramanta iti karne. Kinalong dapay. nakitam ka din anya ti kulay ti pusa bakit? Nangisit lakay. Imbis nga adda ti nailuto a masida awanan. Di mo kinaliban aya. Ay nalakay, nalaing day ta a pusa. Kita intinag na. Awan tinangag ko itay Amangan no intinag na, idi awan ti tao dito'y balay. Pusa siguro ni iska dayjay. Sulang mo ti mahilig nagtarakan ni ti pusa. Hagsubli lang di ta pusa, mapangur ko at talaga. Ay nawaw, di mo aramitan day tabakit. Kahasi mo di pusa no pang urum latan. Maya, karga kiti screen ti tawa, tapno di da sumrek. Ay, anusan ta ati agsida iti nateng lakay. Anya ngay nga rod. Anya pa'y nga ron nga. Awan mo ti pagpilyan tan. Sayang laang ti kwarta. Diyak pa'y naramanan dayjay ang inunaan dakit di ti pusa ti karuba. Ay, kasaritak tumanen day ta amariis ka. Sa ludsodon pa'y ano pusa na tinakitang bakit. Ang mga no pusa mo't gamit sa bali at tao. Ay nawaw, amok a pusa na dayjay. Isulaang mati ado ti pusa na dito'y lugar tayo. Ay agsarita kayo anasaya at bakit. Depende no nasaya at ti panakisarita na kanyak. No saan ngay? Si kakit di mo.
No saan tayo nga agreklamo, awan alakay. Amangan no agruam day ta nga iska. Sapay naglulukmag, ti pusa ang nakita-kitay. Dua, anangisit ang nalukmag. Mabalin ka day nga ipupok mo dagiti pusa at taraken mo, Mari Iska. Sigod mat apupok da, Mare. Anya sigod, kung naada mo imay apusa iji balay. Ay nawaw, pusa kadagusan? Si kalaang mo ti mahilig iti pusa? Imposible mat mapandag iti pusa mi iti ayan niyo, Mare. Kas makita mat na ipupok tagiti pusa. Ammom ka de ti perwisyo nga inaramid da, ha? Ay nawaw, di kag pabaso lakas ta, Mare, tawan amok dita. Kinalong dati karne apangaldawan mi kumakin nila kay ikaw. Amangan mat no pusa ti sabali Anya ti kulay na, Mare. Dua anang isi. Ne, pasensya kan, Mare. Ngam awan ti nangisit a pusa. Na, nukas ta? Ilibak mo, Mare? Pudno ti bagbagak. Kasano ko maamapandag iti pusak iti teritoryo yo kat naikandado ti kulungan da. Alaman, no kayat mo, sumrek ka, tamapan mo kitaan no adda pusak anang ngisit. Ay, makapahay blood mat day ta, Mare, sabit tatang. Anya tinaramid ti kumare. Ipilit na apusak kano tinagkalong iti si dada, tatang. Anya? Ay, tsak man amoy ti day dya tao. Nagpabasol latan. Saan siguro ang nag-imbestiga? Iso nga uray asino la ditan ti pabasulan na. Ay nawaw, impakitam kumakengkwana dagiti pusam atap numapnag. Isumat ti kunak, tatang. Sumrek, takitaan na no adda nangisit a pusak. Ngam di namat kaya. Nabigla siguro Ay na, tatang. Imbis a makapag-relaxak ta day off ko ita. Saan mat? Ta sakit ti ulo timpay day ta karuba. Iraman na pa'y dagiti inosente a pusak man. Nalaeng nga agrasunday ta nga iska. Anya tinagsaritaan nyo bakit? Imposible ka no at ipusa natin may dito'y balay. Amangan mo, nupod no ti bagbaga na bakit? Patpatsimot! Siyempre, agulbot. Tapno maprotektaran na ti pagpagina. Ag-imbestiga ka pa ilang bakit? Amwem na sino ti mangin kukway ti pusang umay dito'y balay. Isupay ki di atak-tak ko dayta. Wala. Ngam narigat mo, no ti kumarim ti pabasulam. Tasigun kinkwana, kat saan na apusa tinagkalong. Saan mo ta mabaling ay pilit mo apusa na, no saan mo piman? Oh, nangig mo day dyan lakay. Nanananan, aglisi ka pa'y mantakitaek. Ang mga no tinangisit man yun na pusa ni Mari Iska dayta. Ay nawaw! Kunagtumat! Isuda manan! Dua nang ngisit ang nalulukmag a pusa! Aburido kayon samet na nagrasya. Kasano mga men. Aday may apusa dito'y balay itay. Dua nangisit. Kinalong daki denti si daan mi kuma. Nangisit ko namnana. Wan! Dua nangisit ang nalulukmag. Ay nawaw. Amangan no isumat day tanti pusa nga ibagbagan ni Mari sabet a pusak ka no. No kasta. Di manon day ti ayan da sabet. Wala na. Idi na palabas nga daw kabayatan ti panagin inanak, imay ni Mari sabet ija balay. Kasta unay ti ungat na, takinalong kano ti pusak ti si dada. Nagag mo day jay. Sigurado nga isuda manan. Panagkunayo nana. Awan nga tati makinkuko kadagita pusa. No syakla ang ti pagsaludsodam. Talaga nga awan. Amangan no na abandonamat dagita. Iso akom komporme abalay ti papapananda. Ay, tulungan nakman nga rod amang tiliw nana. Inayon mau iti koleksyon mau. Wala na. Amangan kunak no maasar dagiti tattao kat panguran da. Kaasi damat. Sige, agpatulong ak iti kaadakak. Awagan kan tao no matiliw na.
Tinangisit ka di apusa, ti ko na mapusa ni Iska. Wen nana, ag subli-subli dakit din ije balay. Saan apusa ni Iska nagijay? Kasano ko ma? Kada sulaang matimahilig iti pusa. Sa maysa, naglulukmag dagi jaya pusa nana. Panagkunakot na abando na nagijay apusa. Kinapudno na, ag subli-subli na mga laang dito'y balay. Awan tinangisit apusa ni Iska. Sa maysa, na ipupukmat nagiti pusa na. Saan makarwar nagijay? Anya? Di yun ang rano makita yaw. Abugan niyo laang. Uno saan, tiliwan niyo na itadiyo ka ni Iska. Inayon na, iti koleksyon na. San mo't gayam apusa ni Iska dagi jay? Kunak tumat. Ti kunan ni Nana Gracia, amangan ka no inabando na ti among da. Makitam na ita. Sa penapan ka nag-iskandalo itayan da iskay di na minsan. Ya mo ngamin amaw lakay. Ay nawa, inton sumaruno bakit? Agimbistiga ka pa nga umuna. Tapno saan ang mapabasol dagiti inosente? Agraman po sa nga inosente ramraman mo. Ay, kita man kidi. No may manandag jay apusa at tiliwam lakay. Ano? Itod tayo ka ni Mari Iska. Tainayon na kanu iti koleksyon na. Ay namaw, natiliw mo gayam dagiti nangisit apusa na nagrasya. Isumula gayam nga awanda makita. Wan, tiniliw ti ka anak kak idikalman. Na, naimbag man ta natiliw na ti dua apusa nana. Wan matpiman. Itulod ka iti ayan ni Iska inton madamdama. Ay, nana, siya konti mangidagas. Ha? Sigurado ka? Wan, tapno saan nga isupay apakabanlugan niyo. Ay, kwa. Di kay mandanagan nana, saan ko adangran dagita apusa? Sige. Basta sigurado am laang nga wanda ka sa mapasama ka na kita pusa. Wen ka di nana, di kay madanagan. Itulod ko dagito'y apusa iti ayan da Maris ka. Itulod ko kanu dagito'y apusa dito'y ayan yaw kunani na nagrasya. Ay, agyaman aklaunay amare. Ay, nawin gaya mare, pasensyakan ka dagitiin sa usawang ko idi Kunakmut ngamin no pusam dagitong. Okay lang kanyak dayjay. Napalabasan dayjay mare. Nakamubunak matan. Katinton sumaruno, agimbestiga ka pa'y nga umuna, sakbay nga agpabasol ka. Ay, uwan mare. Kastanto ti aramidak intun sumaruno. No andamanin may lawan ama pan iti ayan niyo, di yo kumadangran. Nakaabiris ako. Kasi ngagpayso dagiti ayop no saktan tayo ida. No awan ti may tulong tayo, nasaysayat no abugan tayo laangan ida mare. Takas kada tayo a tao, at dametrik nada. Ay nawaw! Di ka basta agpabasol no awan met ebidensyam. Agimbistiga ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsao ka. Di tay kumamat basta dangran dagiti ayop. Takas kada tayo a tao, adamatrik nada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Kan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Ay, nawaw! Ay nawaw, agim impaki ka magterya anak ko. Sa dino ti papanam. Agpasyarak iti ayan damanong lando, nanang. Kaano? Itamat lang, nanang. Amo ka day ni manong mau ti may papaniti day taabanag. Inawagak itayin, Ita may numapan kay jay. Ang mga numaki pakamanan ni ti ipag mo. Ni nanang mo't. Saan nga iti ayan damanong gusting ti papanak, nanang? Iti ayan damanong lando. Isu nga road. Ada ni ipag mo asimang ijay. Agsingsingput ka nga may. Tapno di nakaguraan ti ipag mo. Amom kat natadam ti dilam anak ko. Umay ka pasyar ni Teria dito'y balay, si Mang. Kaano lakay? Paumahayin ba kayo? Dito'y kanong agbasyo. Apay ngay adi na impakaamo ang nasapsapa lakay. Nalipatan na kano ba kayo? Ay, kaya't nangatati maturog iti bakanti asilid. Sapay agkaro day dyan maminsan. Issue amin kenkwana. Maturog lang iti salas ba kayo? Sigurado kayat na dayjay. Ay, ang mga no adamanan maibaga na kanyak. Dalusak lang ti bakanti asilid ta. Kaya isu ti pagturugan na. Diyak kaya tiriri lakay. Sige. Sige ti makamu ba kayo? Kita lang at di ka una agbanlog. Wen, kabaulak man. Ayabam ti kabsat mo, tamangan tayon lakay. Yaya, umay ka pa itamaan tayo. Umayan, manong. Anya nga ti sidaan tayo, manong. Natin, analaw ka ni ti karne ading ko. Ay, nawaw. Natang ti sidayo ditoy. Kay, nangarod. Ang mumaling ko, kasta talaga ti biyag may ganimanang mo dito probinsya. Ay, naimbag at maanusam ti kastoy, manong. Sapay saan ka na iruam iti natang. Manuatawin, nagdintin na kami kinimanang mo. Iso na irwamak mo ito na. Amangan mano agbababawi kan, manaw. Itan niya kumaga po, ay ayatik ni manang mo ading ko. Awarin ta dosaw, mga lakagid din iti platom tamangan tayo. Muti ta platom, takargakitin na po ibakay. Agi aman naglakay. Nay? Masapul pa'y gaya masikat ti agaw iti kanon ni manang simang. Ha? Ay, kasta talaga, ha? No kayat mo, di makiasawa ka man. Iti kasta, kita dati agao iti ka na, mading ko. Malagip mo ka din ni Freda nga ex mo, manong. Tila mo ti salsaludsod. Mga gagit di ba? Saan ka di napili day jay ti makan, manong? Ay, amo manang simang. Iso ti kagurgurak kadagiti amin nga ex ni manong. Napili la unay iti makan. Gumarampang pa'y. Ha? Mabit lang. Tabiro kag ti Facebook na tapno makitam ti rupa na. Masapol ka di pa ilita ading ko. Ay, tapno makita ni manang simang ti rupa ti ex mo, manong. Sana nakasapulan dagita ading ko. Daytoy na manang. Kita, Madamat kayam asawa na. Ang mumaling ko, saanin ang masapula pagsasaritaan ti may papani ti kasta abanag. Napalabasin dagita. Nalpasakon lakay. Ituloy yula ang timangan. Adapay ngamin lakad ko ita. Ne, basit lang matikinan mo ba kayo? Eh, agmerienda kami tula, jayan lakay. Awan ti pagdanagam. Asino ti nagpili iti kurtina akastoy ti disenyo na manong lando? Ni manang mo si Mang, abay ka ti. Pangit ti kulay kan disenyo na manong. San amay bagay iti pintor ti balayo? Ay nawaw, para kanya ka din ko. O kailangan ti kasta disenyo. May mayat no tay sabong-sabungan a kurtina ti ginatang yo. San kita kastoy? Ay na, tinapating ka na ti kurtina mi. Di magayam amo ni manang simang ti agpili iti kurtina. Ay nawaw. Uy, tagiwan mo ka din ko. Baka mangagna ka. Ibagbagak lang matipod no manaw. Agraman kulay ti sofayo. San anay bagay iti pintor ti balayo. Ay, pakibihangan mo't lamin eh. Sursurwang mga ni manang simang amano. Di na amo mo ti agpili.
Apay, asino ti di na mo ti agpili? Ah, ay, adda ka magaya man manang. Bakit? Ginanakan tayo timplahan kay ti kapim. Mabait lang ang lando. Asino ti di na mo ti agpili, Terya? Ay, si ka manang. Saan mo't nga na may bagay ti kulay ti sofa ken kortina yu iti pintur ti balay yu. Anya? Maasarak man iti ipagta manang ising. Ay nawaw. Anya man ang tinaramid da dya aterya. Nagadula ang adildilawan na mo't ije balay. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta? Agraman kulay ti kurtina ken sofa mi pagparikutan nakit din. Kas jay talaga day jay nga ipagta si mang ading ko. Natadum ti dila na. Kas tamat lang ti inaramid na itinapalabas at awan. Idi may dito'y balay. Ay, ket anya nga iti imbagam ken kuana manang. Imbagak amin asakit tinakam ko kenkwana. Baka pauma mo ngamin no datayo akanayon ti agadjas. Isumot lagayam asaanen nga umay dito'y ayan nyo. Iti ayan mi manen ti next a target na. Wen takagura mi ti tunggal maysa. No siyak ti sika, diritswam day jay nga ipagta tapno saan nga gruam. Anya ti nagsalitaan yo ken si Mang Itay, bakit? Tikabsat yu kanilando nga ipagmia. Apay ni Telia, anya man ti inalamid na. Nagadukan no adildilawan na ijabalay da si Mang. Ay nawaw, di mitin agbaliw na takabsat mit. Into nagistorya ka ni Nanang da kami mananti dakas. Ay, una yun day dya akabsat yung. Apaan namat amin nga ipag na. Talaga kontrabida. Ti ipagalop na ngamin, kit isu akanayon ti husto. Naibaglagan tasaanan nga umay dito'y balay. Pasensyakan, ngamjak maanusan ti ugali ti kabsat mo, lakay. Mawatan ka isyang, no agleklamo mitin ni si Mang iti ugali ti kabsat ko, kayat asawin da ita, talagaan ni Telia ti antipalyakot. Adda ka diti saksakit ang tinakam mo kanyak, manang si Mang? Amom, Terya. Saan tayo nga ubing? Ay nawaw, di mo pailangang idiritso no niya ti pagsaksak kitang tinakam mo. Diyak kaya ti kasta nga ugalyam kabayatan ti kaadam dito'y balay, Naggadula nga ibagbagam kan dildilawam mat. Anya kung matipagsak kitang tinakam mo iti ibagbagak kat pudnumat. Saan nga agpada ti kayata? Iso ang mabalin ka di? Di mo ipilit ti mom. No awan ti nasaya at nga ibagam, aguli mo kalaangan. Inubing matikas ta ka panunutam. Kung naman no profesional ka. Magnakumlaw di ka kanupa, idi nagturpos kang kastamat tao galim. Siyak pa'y tinakabasol ita? Maminsan lang arudan na pumasyar da tao, kastapay lang matug ugalim. Ikalaunay. Kasanaw kat dilawang mat amin. Apay, anya ti pagkungkunaam kanyak? Awan ti parikot ko? Oray asino pa'y akaanusan ti makasaritam. No kasta ti galad mo, ay talaga ang maumadaken ka. Bagbagaman di asawa manong lando. Ay nawa, apay ni Manang masimang. Nag-uwi na unay mat. Sikan tumod ngamin, bakbakitan ka, ngam di ka mo't makarik na. Tabasol ko pa'y gayam ita. Kung kumpurmi ngamin ti bagbagam, dilawam aminan. Ibagbagak lang matipod na manong. Ay na, ading ko, no di mo kaya't didisenyo dagiti kagawaan mi, aguli magkalatta, sana rin ito nagado alawat-lawatum dita. One-sided ka man ako nakon. Anya one-sided, si kamon lang ti aramid iti rason, tapno guraan da ka dagiti ipag mo. Nalipatam ka diti panangapam kinimanang mga ising asawa ni Manong Gusteng. Talaga lang nga OA dagiti na asawa yu kini manong gusteng. Sika ti OA, di mo ipasa ti ugalim kadakwata. No adungam may sa ti tao nga reklamo iti ugalim, kaya't asawan da ita, sika ti ayan ti pariko. Agawid akong manong landaw. Sige lang, Ay nawang, day talaang tibagang. awan mo't kang tidad mga ibagaking ka. Las ko day tuyan na pumasyar dito'y balayo. Ang taging ka da ita,
Marurudak launa ijasawan. Ay na, imbis nagpakumbaba ka din ko. Sikapay lang mo tikasta. Amom, saan nga amin a tao kat agad jas para gengga? Apa mo amin ti ipag mo? Awan a talaga. Guraan da ka dagiti tao itaglawlaw mo. Nagawin ka di tilanggong akabsat talando. Nagawin ang manong gusteng. Apay gali, kaya't ko kumakasalita. Ipakpakat naman kami na kinalanggong na kalagiti ipag na. Haging gayta, madlaw ko ang matitirik na ni si Manggan ko na. Ulay ni iseng, tawinin tinapalabas, sipod na gapad kasla di namin tinakayat ang makita ti kabsat ta. Sa bali mo't ngamin ti ugali da jater yamano. Apahin na amin nga ipag na. Bakbak kita nalanggong. Awan ti respeto na itirik na ti pada na katao. Pudula unay tanako na madiyang po. Talaga nga isu ti ayan ti palyakot. Nanya nga ta ti rumbang aramidin tayo. Tapno agnakam mano. Ibaga, taulay saan pa nga umay iti ayan nyo. Tapno awan ti lili. Bali ang makamilis tumit. Sayang, jak na abutan. Bagbaga kumakit. Ay nawaw, kunak manuintun martes ti panagaawid mauteria. Makapawag kanas mo, nanang. Mapay, anya man ang ti kalukuan ngay naramid mo. Nag-uwi mo di dyan si Mang. Anya, Ay, jak man amo ka ni Manong. Di na mo tiyag pili. Uray ni Manong gusteng. May samat na dyan, di na mo tiyag pili. ay, kasanaw, katakinalanggung mo may tiimpakat mo. Isuda ti mangrugrugi iti apa, nanang. Ay, talaga nga apa, anda ka, no kasta ti ugalyam. Anya timpa kandag iti manugang yo kada kayo. Apay akanunungan yo ti aramid da. Ay, naterya aya. Dua nga ipagmaon ti gumurgura ken ka. Kayat na sa winday ta. Sika ti ayan ti parikaw. Makatawin ba rin tinapalabas? Anya ti plano mlandualian ko. Mapantayo ka di pasyalin na nanang. Wala, manong. Tapnawan ti may bagada. Ang mga panunutan na nalipatan tayo ti kasangay na santay sa rungkaran. Kasado ngay ngalod na si Mangkin ising. Ang mga di na kahit ti mapan. Nunis si Mang, sigurado mapanday dyan para kininanang manong. Ni ising tijak masigurado. Tatalaga aliak-liakan na ni Tirya kabsat ta. Naunig ti sakit tinakim na itidaki sa panagsasaw ti kabsat ta. Mawatak tirik na ni ipag-ising manong. Tatalaga natadam ti dila ti kabsat ta. Ibaga mga gawid tayo tupot ladagos manong. At damat ti service tayo. Sige, panasya kakasalita ti asawak. Nalabis tumit nga minti pa nagsasaon ni Tilya kinukuha na iti. Happy birthday, Nanang! Happy birthday, nanang. Agyaban ako na si Mahang iseng. Regalo para ken ka, Nanang. Eh, syempre, adamat regalo para kada kayo. Agyaman ako na ikada kayo adwa. Talaga di yun nalipatan ti kasagay ikaw. Wen mo't Nanang. Espesyal kayo nga rod kada kami. Ay, huwag gayam. Nakasarita yung kaday naterya. Saan pa'y nga rod, nanang? Ay, tiko na, nakanya katadati kayat na nga ibaga kada kayo nga ipag na. Anyang iti baga na, Nanang. Agkid daw ka now, iti pamakawan nyo adwa. Amok nga espesyal nga daw ni nanang dayto eh. Kaya't ko kumangagkid daw iti pamakawan niyo. Manang si Mang, manang ising. Amok kadakas ti panagsasaok kada kayo iti. Makatawin ang tinapalabas. Napakawan ka na din ko. Manang ising. Ala, itad ko ti pamakawan na daw dawatam. Gamsapay la ko mata saanan ang maulit ti kasdyan na pasamak. Wan manang, talaga saanan. Narigat ngamin amalipatan, dagiti nasasakit abalikas no daduma.
Anya ti plano yo kan ni Manong Gusting. Agawid kayo kadi itama ng ising. Amuan, agawid kami lata. Da kayo ngay. Ay, kadure da kami agawid kami mat. Jak amo ngam sa bali lata ti riknak kiniipag. Ay, uray siyak mat. Napakawan ko. Ngam saan akayat asawunday tangag talakak manangkan kwa na. Saanan akas itisikot nga excited ak no umay ijabalay. Ay, kastamot laang ate marikriknak manang. Ano mabalin laang? Saan kami kuman nga agbayag ditoy? Awkward mo't nga minan kanyak. Saan ako na komportable iti ipag ko? Kastamat ti imbagak ka ni Manong yu Agusting sakbay nga imay kami ditoy. Uray no mapakawan ko ti kabsat da. Saan akayat asawunday ta nga agsubli iti sigod tilangan mi. Owen manang, nasaysaya aton ti lumiklik. Makapatroma mo't ti maadaan iti ipag akasta ti galad na. Ay, agawid kayo magayam bita. Gustay nga nakaw. Wenda nang. Ulay dalan do kan sipang. Agawid damit lain itun baramdama. Mabalin mo ita maturog kayaw. Nalawa mo to'y balay. No kayat yu ay, no saan, okay lang mo kanyak. Padati trabaho ko itun bigat nanang. Samay sa kayat magtindi siyang tagawid nanang. Sapay la ko matamawatan yu dayta. Wain, mawatak mo'y di napatag kat nakaumay kayo. Nakumpleto tayo manan ti espesyal nga aldaw ko. Adaman ti madlaw ko kadamanang si mangken manang ising nanang. Anya day ta amadlaw mo. Agdardaras da nagawid itay. Saan da siguro akomportablay? Ti kunada ka napakawanda. Apay nga yakas jay. Kasta talaga anak ko. Uray napakawan na katimay sa tao. Sana'y nanalaka maisublay ti sigod alin na ganyaw. Kasano nga rudan day tananang. Adayumat ng tirik na dagiti ipag ko kanyak. Una, ta kontrabida ka mo nga main. Natadumlaunay tadilam. Jaklakit di manusan ti kastoy nanang. Saan agapaw ta napakawanda ka? Kay agsublay ti sigod alin na ganyaw. Ipanagnak mau anapudnaw ti panagbalbaliw mau. Anya tamaw, mga nulumagaan man ng tirik nadakin ka. Awan ti daduma apabasulam, no di ti bagay mulaang anak ka. Ay nawaw! Ay wanam ti respeto kan panagtalak ti padam at tao ken ka. Kano daytoy kat mapukaw, saanan analaka ang maisubli ti sigud alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.